Ni na udho chengi tukwati nthini wa maovo maitu naindi tuambia maovo maitu na maovo kuma kauntini ya Kitui vala utongoi wa mbunge ya kaunti ya Kitui ni wethiwa na nguusanisyo cia nthini wa kyathi cha kumumasya mwitwinya wake ulani we MCA wa endau malalani na ulani Erastus Mbuno naindi munini wa ala aingi nthini wa mbunge kana munini wa alangi nthini wa mbunge ya kaunti ya Kitui na ulani Mutua Jeremiah uwetie kana ngaliko ya uleini kwithiwa yithuima na kuikiithya yikiithya kana silikali ya kaunti ya Kitui ni yathukuma kwanzia ila yailite uneni wake na wo uivingiswa vanene ni munini wa speaker Christopher Nzilu na ula mtongoi wa aingi na ulani Harrison Maluki aiweta kana mbunge ya Kitui ndina ngaliko ya uleilivo chumbani tuniweli na Musangi. Santi, tunaweza jipanga na uteti nunati wa itina kyathini cha mathiko cha kumumasya mwandu mutheo Mbuno mwitwinya wa MCA wa wodi iya endau malalani Erastus Mbuno kyathi kila kina itete vamwe ndongoi kivathukany'o cia kiuteti onene ya kyathini kimunini wa mutongoi wala nini bungeni ii na ingi MCA wa wodi yangu ni Jeremiah Mutua uwetie kana tangaliko ya ulei bunge ii ngunuu kuikiithya kana ni ungama weku serikalini ii no kana mwene nzia vikie kukwata maendeleo undu wathiwe sindu kuna kwene nziro numathani na yakwa numa Kitui ta deputy minority leader ni tayari ninge oma mwetezi mathana na bana yakwete ta deputy minority tutapambana na wao unyo kwa unyo. Ndeto ila sinaliwe kwa vanene ni munini wa speaker kauntini ii na ingi MCA wa Kiangwithia West Christopher Nzilu uweta kana serikali ya ngavana Julius Malombe taisikie kwa UTHUKUMI kimwe nzia otalani emwe kati wa milatila ya mbiso ngavana asoka kivila ni yingi ndiko ingwa ni mundu niyo imaingite hata kunenge pointi 3 ili waisoma katika kungu na mitandao yonze ila twalikile twethiye bena ghost workers 935 moma nekite maini maana kenda na 35 mwendo kumaka uta na nema kuibwa yitwende pamana choma netwangamize misala na assembly twetikila na twende na kuchunguza ula walikile maini katika system nu mone tu makwata kalaka mwana baile twethiye majinga moze momwende manatulilie yulu wa mabia nogede angali ya gogie myaka 3 ninyuza muta kila muthema inyo dise lichoko na inyo petro huyo na no tomati tena no to makwata akatatu ila twa inherit ye kwa ni mwe ya siasa kwitwa jama giva twa inherit ye deni twa wanisi 2.4 billion ila choma chawe ya na assembly twa dikali baso kwa committee siadi wirasi ya kwene 1.3 billion 1 billion yenda sebe sinula munoni yenda kitali muno na juma meka bano nikuma na isu sienda ni mwakwatia mutongoi wala inge bungeni ii na inge MCA wa miwane na ke Harrison Maluki uwetie kana serikali ita itanamba uvikie kwitho na vata wa ndongoi ise uvinzani kwa kila ukuweta ta yiende na kumathukuma inenzi kwa uyana nuna kuyanana na watho wayo vindani ya uteti serikali ya Gavana Malombe iko imara na anaendelea kufanya kazi na hivi ta MCAs tulikuwa mkwete koko nikaenda sekuli anuende UTHUKUMI Kitui ulu wa mathie ni sawa ambaitu ila kingi baitu anumendo malalani ni mkule mwende kusupport chama kitu cha Wiper na mu support chama kitu cha Wiper mwa support mheshimiwa Mbuno mwa support Gavana witu Malombe na mwa support musumbi witu la ukite mwaka wa 2027 Dr. Steven Kalonzo Musyoka na mwa support Irene Kasalu ulani women rep witu utaona wa maikiri saini nzika na serikali ita inangua chani ukitumini kia umathukuma inenzi twende kusupport serikali itu na MCAs yonze ala wana bano wanazo wakwa ziru wa kulambunge twende ya kusupport ile kama na witu Julius Malombe dikanese kuikiithya ni wadeliver katika manifesto ya kila wadhia numa Kitui na itu nitu watezi ya nisata MCAs uise kuikiithya na itu nitu wadeliver manifesto situ ilatu wa promisie anuma itu na wakazi ya no wingite serikali imini no utuingite na kuwa huu ideto ingika na serikali ingika ni ya maingite ima inge
Uripoti ya vilingo wa mauvoo kuma kaunti ya Kitui Nelina Musangi.